Nakatanggap yung mensaheng CLTB 36 iba't king metong a residenti king San Isidro, Ciudad San Fernando. Parikilyay king metong ameyang unabye pero makakanaya pa kanu karang benepisyaryo ning Social Amelioration Program o SAP. Ingladyo na kanuniti Ernesto Tapnyo. Kinlaro na naman San Isidro Barangay Captain Bernardino Talaw na metong iting clerical error. Adwala kanong Ernesto Tapio ding makalista. Inyamo, ing metong ating yang junior, ing metong alaya. Yapin kanu iti ing senior, ing meyang unabye. O kaya tang clerical error, alalang adwalang Ernesto Tapio. Alam maka-emphasize junior or senior. May double entry. Opo. Ngayon, inyang higit mita, itang junior, yami din, ng DSWD. Itang meto nga tap nyo, may balik, may kaita. May balik kita, kaya ba't may tunakin na naman kapalit na nita. Mira siya kaning ayuda kitang Ernesto Tapio Jr. at penton den kapalit itang metong alagyu. Kaya baro siya ni Sidro, yung may error mo kaya nita, clerical error eh. Itang adway lagyo, yung menikwa ka rin, itang mete, naman menikwa, may wala na menikwang mete, menikwa ka rin, tang anak na, tang junior, mag-tricycle yun. Metukal mo naman kareng residente na yung anak na kanuning kapitan ay Lenver Talaw, kaya beya kareng midinan ayuda. Na namalingad kapitan Talaw na makalistayapin ing kayang anak, inyamo, tutuya kanung alang kabyayan ngeni iti at apektado ning krisis. Ito tunay nini, itang anak ko, may gobrayang alam bahay, mag-ipabulang kitang ground zero. Opo. Alang sweldo tayo, naisip kong duling, anyang miyabi kayong listahan. Kung kinahin, ulit talagang anak ko, yung obra na rin magawang electric fan, magawang washing machine. Walang ngayon panahon na ini, ay makapangawa, ngayon nito uling niya katula, niya kasaya, meto nga kareng miyabi kitang master list, na manikwa. Siyempre, peboren ke. Agad na naman kanong binawing 6,500 king kayang anak at binalik king City Hall inyang questionanda ing pangayabe na niti kareng misawpan. Saka nung alawin meron ko kabiyayan, talagang naman obrang daratang talaga. Opo. Oo, utam mo, sabi ko, anak ang kapitan, pasensya na ka ako. Kinuha ko rin pera, kaya mas mo may balik. Kaya ako mismo minta kay Treasurer's Office. Aminado yan naman ng Kapitan Talaw na dakal talaga question kareng benepisyaryo ning SAP king kabilugan. King Karela, problema kanu uling ating subdivisions at alila mikilakilala ding residente ampong maglista inya ating milulusot. Actually kayong Mother Barrio, alang may kuwang letter A. Class B, medyo atin, ampong class sila mo, class B, C. Kayong Mother Barrio. Ating linob outside lang kila subdivision. Siyempre, ito, balo rin kay subdivision. Siyempre, may magpalubla naman tao ken. Ito naman master din kalulugan ng pamakwalto. Meg-validate naman kanong pasibay ding City Social Welfare and Development Office. Atin kanong alos 40 may reject kareng makalista. Atin mo naman apulo na may nyubling ayuda. Deti kanu ding penton dang kapalit. Atin niya kanong 2,148 household ing barangay San Isidro at 7,000 lamu ding islat para kareng tanggap ayuda. Diyan Lumbang Parungaw, CLTB 36 News.